Sad, zaista ne znam odakle početi, jer je ova tema sama po sebi veoma diskutabilna, a ja bih želeo da je što kraće predstavim. A pošto verujem da niko od vas trenutno ne zna šta radim, jer vam naslov i thumbnail nisu mnogo mogli pomoći u tome da saznate, reč je o temi da li je Food Wars dobar ili loš Battle Shonen, što ćemo zaključiti uz analizu samog animea. 3, 2, 1, go! Oci me napale preko ledina, tamo živi moja jedina. Oci me napale preko ledina, tamo živi moja jedina. Glavni lik Yukihira Soma je od malena odrastao sa svojim ćaletom u porodičnom restoranu. Iznenada ćale mu javlja da odlazi, da će on biti poslat u internat i da, sve sada nije baš tako bilo, ali jednostavno želim da što kraće prepričavam, a da što duže pričamo o pravoj temi. On odlazi tamo i pošto se svakakva sranja izdešavaju, on biva ubačen naknadno u školu gde na prvom danu otvaranja bukvalno svima kaže da će ih poslati u pičku materinu i da će ih sve uništiti svojim kuvanjem. Prvo što me privuklo da pogledamo ovaj anime i sam kontekst i dva najbitnija žanra o kojima i jeste sama radnja ovog animea, jer su jebeno genijalni. Battle Shonen naslov o kuvanju i pored svega toga dodat je ecchi žanr. Naprosto savršeno. Ako postoji neko ko ne zna kakav je to ecchi žanr, podosta uprošćeno, to vam je jebačina koja nije jebačina, nije hentai, ali ima mnoge elemente istog. Sam anime je nastao od mangi koja se pisala 2012. godine, za koju je kasnije izdata light novela, a kasnije početkom 2015. je krenula da izlazi u Shonen Jumpu i mjesec dana nakon toga u animiranom formatu. Iako znam da za ovo što sam upravo rekao nikog ni najmanje ne boli kurac, zvučalo je lepo i produžilo mi je klip za svega 10 sekundi. Početak samog animea kao i prva cijela sezona bila je ogromni meh, jer osim glavnog lika o kojem ću malo kasnije pričati, nemamo ništa specijalno što bi nas preterano zadržalo da gledamo taj anime. Da li sam spomenuo da u prvoj sezoni baš potenciraju taj ecchi žanr, gdje je svaka druga scena prepuna golotinje koje nisu mogli da nađu na boljem mestu da ubace, već u momentima gdje ljudi jedu, ono wow. Ah da, haremi, da li bilo koji novi anime može priuštiti da ih nema? Kroz mnoge situacije Soma nesvesno uspeva da pokupi veliki broj djevojki od onih velikih, malih tsundere i 50% pizdu maternu. Od onih velikih, malih tsundere i 50% ostalih dere tipova devojaka. Ah da, kad već pričamo o devojkama, tu je naš main ženski lik koji je teški tsundere i prezira našeg glavnog lika iz dna duše. I sve zato što je zbog njegove hrane svršavala u gaćama, čak toliko da nije mogla da stoji na nogama. Iako je ona na početku samog animea kao i preko 90% ostalih likova bila teška mehčina, kroz sezone ona kreće da pokazuje interakcije prema glavnom liku. Kada smo prešli preko te fabulozne prve sezone o kojoj nisam pričao baš mnogo lepih stvari, vreme je da pređemo na ostale sezone koje postaju sve bolje i bolje. Akcenat radnje se prebacuje sa glavnog lika na ostale likove i dobijamo još podosta zanimljivih likova, od kojih mi je za oko zapao jedan, a to je onaj lik sa začinjima i ako se ne varam, ime mu je bilo Hayama Akira, koji je za razliku od ostalih likova bar imao kakav takav backstory koji nam nije u potpunosti bio lepo dočaran jer se pojavio na svega 2 minuta možda. Međutim i u tih par neizvesnih sekundi on je uspeo da našem glavnom liku promeni pogled ka načinu njegovog kumovanja i svemu do sada. Kao i svaki drugi Battle Shonen i ovo ima onaj poznati Tournament Arc, koji mi je iz nekoliko manje bitnih razloga bio dosta zanimljiviji od ostalih ovakvih arkova u shonen svetu. Verujem da niste zaboravili na ono kad sam rekao da ću reći nešto o protagonisti. Da, zaista iako je jedan od mojih omiljenih anime likova i bolji protagonista nego što će Naruto i polovina ostalih shonen protagonista ikada biti, zato i nema baš nešto preterano razloga koji bih mogao da vežem za ovaj argument. Jednostavno, lik prati svoj san kojim ne želi da postane najbolji, već da pobedi ćaleta u kuvanju, a pošto njegov ćale je jedan od najboljih kuvara na svijetu, ponovo mu dođemo na isto. Lik je potpuno nepredvidiv, snalažljiv i pre svega zabavan, jer lika bukvalno boli kurac za sve ostalo, sve dok ga neko ne pobedi u kuvanju. Prva sezona je donekle jako predvidiva kao i početak druge, međutim kasnije dobijamo par stvari koje su zaista veliki mind blow i zbog kojih sam ovaj anime još više zavoleo i izgotivio. Sada verovatno sledi ono pitanje, koji je to
kurac Battle Shonen o kuvanju? Pa na to ću vam samo dati primjer animea pod nazivom Bakuman. Ako neki od vas ne znaju šta je Bakuman, to je Battle Shonen o pravljenju mange. Iako zvuči jako čudno, ovaj anime je zapravo jedan od najboljih Battle Shonena na svijetu. I to što mislite da su ovi anime i sranje zato što nema nekih intergalaktičkih fajtova čiji su likovi u mogućnosti da uništavaju planete pod sketanjem prstiju, onda ni psihijatrija nema pomoći u vašem slučaju. Krajnji zaključak svega što sam ispričao u ovom videu je svakako to da je ovaj anime vredan pažnje i da je za par klasa iznad nekih od najpoznatijih Battle Shonena kao što je Naruto, a o Borutu već da i ne pričam. I ako se sve preračuna, ovaj anime je teška mehčina. Međutim, u poređenju sa ostalim Battle Shonenima, Food Wars je zapravo dobar Battle Shonen. I eto ljudi, znam da je bilo malo kraće, ali to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali, a mi se vidimo u nekom narednom još usranijem videu. A do tada veliki pozdrav ljudi.